buen día. Primero quiero agradecer la presencia de todos los que están de manera presencial en la sala y a los que lo están haciendo de manera virtual. Y empezamos la sesión de hoy con los proyectos de enfermería. Antes de pasar a los conferenciantes, permítanme que les haga dos ideas sobre cómo ha impactado la COVID en la recerca de enfermería. Perfecto. Y antes empezaré con un pequeño resumen de lo que ha sido la actividad investigadora anual. Como ven en este gráfico, María Ángeles Barba además ya también lo ha dicho, vemos que la distribución anual del número de proyectos activos en el periodo 2017-2020 ha crecido de manera exponencial. En el año 2020 tenemos el doble de proyectos, eso sí, no financiados, proyectos financiados 7 y ensayos clínicos aleatorizados 3, que son los que ya se empezaron en el año anterior. En relación a las publicaciones científicas, vemos también en este gráfico la producción científica y la evolución del factor de impacto durante el periodo 2017-2020 y también vemos que se ha incrementado evidentemente a 18 número de publicaciones y el factor de impacto total ha aumentado en 5 puntos. Y bueno, el doctor Salazar también lo ha dicho, ¿no? El impacto de la COVID en el plano asistencial, no voy a hablar de él porque todos lo hemos vivido, pero ya hay publicaciones, se hace eco ya la literatura internacional sobre que puede haber habido un impacto en la COVID, no tanto a nivel, pues digamos, positivo, ¿no? En cuanto a recerca e investigación de descubrimientos de nuevos tratamientos, etcétera, sino de alguna manera dificultades que ha habido en la continuidad de los proyectos, ¿no? Entonces me parecía interesante ver si había habido algún cambio o había habido alguna dificultad en los proyectos que teníamos ya iniciados en enfermería y los que iniciábamos ahora. Como vemos en el gráfico 3, el estado actual de los proyectos de los que se han iniciado este año, que han sido 48, vemos que 15 están en curso, se están desarrollando relativamente con normalidad. El 23% prácticamente están finalizados o están ya a punto de publicar resultados, pero sin embargo observamos que hay un 62% de los proyectos que representan una N de 30 que han tenido algún tipo de dificultad para poder continuar con ellos. En el gráfico 4 se muestra el análisis de cuáles han sido estas dificultades y vemos que ha habido 2 proyectos que no se han llegado a iniciar. Estos 2 proyectos, la causa ha sido, en uno, la falta de material necesario para poder llevar a cabo el proyecto, porque ha habido también un problema de suministros de material. Otro proyecto no se pudo iniciar por el tema de reorganización asistencial de los pacientes. Con esto quiere decir que ha habido un cambio en la atención al paciente de manera presencial. Entonces, justo este proyecto pues, no tenía muestra para poder realizar el proyecto. Hay 2 proyectos que no se han iniciado, pero que la causa ha sido atender a las contingencias derivadas de la situación. Eran proyectos donde las enfermeras, los investigadores que estaban realizando el proyecto tuvieron que realizar actividades asistenciales fuera del entorno donde se realizaba la investigación. Vemos 3 proyectos en los cuales ha habido un rediseño de la metodología causado por esta reorganización asistencial de pacientes. Eran pacientes que tenían que realizar un tipo de entrevista de tipo presencial y tuvieron que modificar estas técnicas, que luego también lo hablaré, hacia técnicas de manera virtual. Tenemos 3 proyectos en los cuales ha habido una interrupción. Esos 3 proyectos han sido los 3 profesionales que estaban con una liberación de intensificación PERIS y que se ha tenido que estopar en el momento de la pandemia aguda. Hay 4 proyectos en los cuales ha habido una alteración, una dificultad en la temporización. Fundamentalmente se ha tenido que alargar el tiempo del cronograma del proyecto y ha sido debido, por una parte, a que las enfermeras se han dedicado
exclusivamente al tema asistencial. Y por otra parte también a veces, algunos por tema de lo mismo, de reorganización asistencial. 6 proyectos, 10 ya, se han tenido que interrumpir. Estos proyectos se han tenido que interrumpir básicamente porque no había pacientes, eran pacientes COVID y ellos tenían otro tipo de muestra. Y por otra parte, han habido programas asistenciales que se han tenido que parar, como en este caso el programa de trasplante pulmonar, ¿no? Pero no todo ha sido negativo. Como vemos en este gráfico, que representa la distribución del flujo de proyectos, en este caso 37, digamos que iniciaron o se presentaron al CEIC para su evaluación. En círculo tenemos el número de proyectos y abajo el mes en el cual se presentaron como primera evaluación. Vemos que el flujo era el habitual, en otros años era similar, con la excepción de finales de marzo y finales de abril, donde vemos que solamente se presentó un proyecto que era de inteligencia artificial, multicéntrico, y los datos eran sacados de manera automatizada desde el centro corporativo. Pero vemos que luego hay un repunte en julio, ¿no? con 9 proyectos. Hombre, esto es positivo, ¿no? El doctor Salazar también lo ha dicho. Esto quiere decir que los proyectos no se han pasado y que los investigadores, en este caso el profesional de enfermería, a pesar de estar cansado con los proyectos, ha continuado, ¿no? Y luego vemos que entre julio y diciembre, 15 son con problemática COVID. Otro aspecto que quiero resaltar, que a mí me parece que es positivo, es el hecho de la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Porque en la metodología cualitativa, luego nos hablará Montserrat sobre un proyecto en el que la utiliza, tradicionalmente lo que eran los focus group y lo que eran las entrevistas eran presenciales. De hecho, es que era casi una obligación. Sin embargo, claro, nos hemos visto que para poder continuar con los proyectos había que modificar este tipo de encuentro face to face, ¿no? Y bueno, pues se han explorado nuevas técnicas virtuales, ¿no? Y bueno, está un poco a la espera de ver si realmente los resultados son similares a los que se hacían con la técnica habitual, ¿no? Y por otra parte, si los investigadores también pueden sacar todo aquel jugo que sacabas antes cuando tenías al paciente de manera presencial. Vale, pues por mi parte nada más, y si quieren pasamos ya a las presentaciones de los ponentes. María Ángeles también lo ha dicho, ¿no? Ha insinuado que hemos escogido 4 proyectos porque no daba tiempo para más. 4 proyectos para que vieran un poco cuál era esa diversificación de la recerca enfermera, también para que estuvieran representados todo el campus y para que vieran también diferentes temáticas y diferentes aplicaciones de lo que es la recerca. Y si quieren, sin más, empezamos con Montserrat Arán. Montserrat Arán es enfermera de la UCI del Hospital General y ella misma se va a presentar su proyecto. Hola, bon dia. Abans de tot, donar-vos les gràcies per haver-me convidat i per la vostra atenció. Com bé ha comentat l'Esperança Zuriguel, soc Montserrat, infermera de la unitat de crítics de l'àrea general, i a continuació vaig exposar el treball de recerca que hem realitzat i que es titula Percepció dels pacients a la UCI amb ventilació mecànica. L'estudi, per passar? A on? Sí, aquí lo tengo. Ah, vale.
¿Cómo se pasa? Por aquí. Exacto. Vale. Gràcies. Bé, l'estudi es va realitzar a l'àrea general, a la UCI. Va tenir una duració aproximada de 2 anys i m'agradaria presentar-vos un vídeo molt curtet i molt casolà, però que m'agradaria molt que veguéssiu i, bueno, ara us explico. Això és el que veu i escolta un pacient quan es desperta a la UCI i pot moure mínimament el cap. Nosaltres el que volíem saber és el que sentien. Quan un pacient ingressa a la UCI, independentment del diagnòstic i la gravetat de la seva malaltia, s'enfronta a diversos problemes que afecten a la seva recuperació. La gran majoria pateixen alteracions psicoemocionals i físiques. Entre un 35 i un 50% dels pacients requeririen ventilació mecànica en algun moment durant el seu ingrés. Una gran part d'aquests pacients seran extubats els primers dies, però fins a un 25% dels pacients requeriran suport ventilatori més de 7 dies. Actualment, l'atenció cada cop és més especialitzada i se centra més en el pacient com un subjecte actiu. Donar veu als protagonistes, saber com viuen l'experiència de ser cuidats a la UCI, ens pot proporcionar eines per dissenyar nous models de cures. A la nostra UCI s'han desenvolupat estudis per valorar la qualitat de vida i les experiències estressants dels pacients amb ventilació mecànica, defensats per 2 investigadores expertes des d'una perspectiva quantitativa. En aquest projecte hem dut a terme una segona fase, seguint la mateixa línia des d'una perspectiva qualitativa. L'objectiu general de l'estudi va ser conèixer les experiències i percepcions dels pacients sotmesos a ventilació mecànica i els específics va ser descriure els pacients i les seves experiències i identificar els factors ambientals, físics, psicològics i socials que poden afectar els pacients durant la seva estada a la UCI. L'enfocament utilitzat va ser la teoria fonamentada de Glasser i Strauss. És un mètode de recerca en el qual la teoria emergeix de les dades. Permet estudiar la realitat tal com succeeix en el seu context natural. Inicialment, la població d'estudi va ser seleccionada mitjançant un mostreig intencional i posteriorment es va passar a un mostreig teòric. Es va considerar la saturació teòrica quan en les entrevistes les dades aportades es repetien i no aportava cap mena d'informació relacionada amb la pregunta de recerca. Per la selecció dels participants es va buscar una mostra representativa a partir de la combinació dels criteris d'homogeneïtat i heterogeneïtat respecte al temps d'estança a la UCI amb ventilació mecànica. Els criteris d'inclusió, ser major de 18 anys, la ventilació mecànica superior a 48 hores, recordar l'experiència i participació voluntària a l'estudi. Es van realitzar entrevistes semiestructurades i es van registrar en àudio. El guió de l'entrevista constava de preguntes obertes amb 3 àrees temàtiques, que són les que teniu a la diapositiva. Les entrevistes es van realitzar les 2 primeres setmanes de l'alta a l'UCI, quan el pacient es trobava a l'àrea d'hospitalització. Es deixava uns dies perquè el pacient s'adaptés a la nova situació, es visitava i es demanava la seva col·laboració. Els deixaven escollir el lloc i l'hora, creant un clima de confiança. Si no era possible durant aquestes 2 setmanes, el pacient era retirat de l'estudi perquè el que ens interessava és que recordessin amb la màxima precisió les seves experiències viscudes i els sentiments que havien viscut. Posteriorment, es registrava la història clínica del pacient i es realitzava un registre on es recollien totes les dades relacionades amb l'ingrés a la UCI. Es van anonimitzar i transcriure literalment totes les entrevistes. Per l'anàlisi del contingut es va realitzar una codificació oberta axial selectiva amb l'ajuda del programa Envivo 12. La recopilació de dades va continuar fins que no van sorgir noves categories, per la qual cosa es va arribar a la saturació de les dades. Es van seguir els criteris de rigor de qualitat de Guba i Lincoln i per garantir la confiabilitat de la recerca i es va triangular amb 4 pacients i amb l'expert en metodologia qualitativa. Es va entregar el full
d'informació als pacients i es va sol·licitar el consentiment informat, garantint en tot moment la confidencialitat de les dades i l'anonimat. Les gravacions amb àudio van quedar en custòdia de la investigadora principal fins a la finalització del projecte. L'equip investigador es va comprometre a seguir i respectar en tot moment les consideracions ètiques establertes per la investigació biomèdica i les normes europees de la bona pràctica clínica, i el projecte va ser avaluat i aprovat pel Comitè d'Ètica i Recerca Clínica del nostre hospital. Els participants van ser 19 pacients. La duració mitjana de les entrevistes va ser de 39 a 33 minuts. Es van realitzar 19 entrevistes, una de les quals va ser retirada de l'estudi perquè no complia els criteris de selecció. Dels 18, 9 eren dones i 9 homes. L'edat mitjana va ser de 52 a 21. L'estat civil més freqüent va ser casat i el nivell d'estudis més comú els primaris. La majoria eren pensionistes. El diagnòstic de més prevalença va ser el trasplantament de pulmó i un dels motius de la selecció d'aquests pacients és que hi havia molta diversitat en el temps que requerien portar ventilació mecànica. L'estada mitjana de dies a la UCI va ser de 25 a 72, la mitjana de dies que van requerir suport ventilatori va ser de 22 a 1 i 10 dels pacients que van requerir traqueostomia van tenir una mitjana de 31 a 4 dies. A partir de l'anàlisi de les entrevistes es va agrupar la informació recollida en el tema principal, que van ser percepcions dels pacients amb ventilació mecànica. I van sorgir 3 categories principals: visió general dels pacients, relacions interpersonals i sortida de la UCI. A la categoria visió general dels pacients es va incloure l'entorn, amb la percepció del temps, sorolls, llums, temperatura i comoditat. Símptomes físics amb dolor, son, limitacions, mobilitat, rehabilitació, set. Els mentals amb por, al·lucinacions, soledat, inseguretat, angoixa, desesperació, ansietat i frustració. I com es van sentir? Seguretat, motivació i intimitat. A la categoria de relacions interpersonals es van categoritzar les relacions amb les infermeres, la família, la comunicació i la informació. I a la sortida d'UCI, els codis que van sorgir va ser l'acollida a planta, les percepcions positives i negatives d'haver estat a la UCI i les propostes de millora. Prendre consciència de la vulnerabilitat dels pacients que estan a la UCI amb ventilació mecànica des d'una perspectiva biopsicosocial ens ha permès detectar les deficiències en l'atenció. Encara que les necessitats psicoemocionals adopten un paper secundari respecte a les intervencions tècniques, formen part de les cures invisibles que realitzen les infermeres i que són molt importants. Conèixer les experiències dels pacients ha permès conscienciar-nos de la necessitat d'aplicar un abordatge de cures integral i multidisciplinari des d'un punt de vista holístic. Caldria planificar i implementar noves estratègies humanitzadores tant en el context de la pràctica clínica com en l'àmbit estructural, administratiu i institucional per a millorar la qualitat de les cures infermeres i la relació pacient-infermera. Aquesta és la petita bibliografia que hem tret aquí a la presentació i, com va dir Claude Bernard fa més de 130 anys, no hi ha malalties sinó malalts. Moltes gràcies per la seva atenció i sobretot als malalts per haver-nos deixat fer aquest treball. ¿Hay alguna pregunta? Monse, yo sí que te quería preguntar, porque hablas, me parece muy interesante, muchas gracias por tu trabajo. ¿Lo hiciste en época no COVID? Empecé en la época no COVID. Si ahora eran pacientes no COVID, ¿no? ¿El qué? Eran pacientes que Eran pacientes no COVID. Había pacientes aislados, eso sí. ¿Qué cambiarías ahora? ¿Qué cambiarías ahora si lo hicieras con los pacientes COVID, con lo que hemos oído, sentido? Sinceramente, están bien, las nuevas técnicas, sería una manera. Lo que pasa es que el contacto tú a tú es necesario. De hecho, de los 19 pacientes, los 19 pacientes acabaron llorando conmigo, ¿no? Porque es un momento en el que están muy vulnerables y son muy sensibles y no necesitas estar cerca de ellos. Es difícil que acaben expresando sus sentimientos y sus emociones, sino es más frío el contacto a través de una pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Monse. A vosotros, gracias, Esperanza. Si queréis ahora, pasamos al segundo
participante ponente, Miguel Ángel Robles, es enfermero del SENCAT, está haciendo su tesis doctoral sobre este tema, es un experto en el paciente experto y él mismo nos va a explicar su trabajo. Hola, soy Miguel Ángel Robles, enfermero del CENCAT, del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña. Soy enfermero del Hospital de Día y la mayoría de mi tarea asistencial se trata en intentar dar solución a las necesidades y demandas que tienen las personas con esclerosis múltiple. Me gustaría agradecer a Esperanza, que me ha invitado a estar aquí, y a todos vosotros por dedicar este tiempo a escuchar los resultados del doctorado. Yo vengo a defender los resultados del doctorado que estoy haciendo, que es abordaje integral de las necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple, y me voy a focalizar en dos proyectos en los que estamos involucrados. El proyecto Paciente Experto de Cataluña en esclerosis múltiple y el proceso de decisiones compartidas en esclerosis múltiple. Los antecedentes. Tenemos 50.000 personas en España, 50.000 familias con esclerosis múltiple, de ellas entre 7.500 y 7.800 en Cataluña. Detectar sus necesidades y demandas es esencial porque están estrechamente vinculadas con el bienestar y la calidad de vida percibidos. Y cuando nosotros nos orientamos como sistema de salud hacia su solución, somos más baratos, más eficientes y mejoramos la alfabetización sanitaria de estas personas vinculándolas a nosotros y al abordaje de su proceso de salud. Si a todo esto lo vinculamos con la promoción de la salud, donde nosotros tenemos que incrementar la capacidad del individuo para que ejerza el control sobre su salud y además nos creemos realmente, que es lo que nos falta muchas veces, que el paciente tiene que estar en el centro del proceso asistencial, lo que convertimos es una persona pasiva en un activo generador de salud. ¿Cuáles han sido los objetivos de este doctorado? Pues bueno, detectar qué necesidades y demandas realmente tiene nuestra población, ¿para qué? Para diseñar programas específicos que mejoren cómo se empoderan del proceso de salud. Por eso os voy a hablar de estos dos programas. Los objetivos secundarios, primero, respecto al programa de decisiones compartidas, es identificar cuáles son los componentes esenciales para que la persona pueda hacer una toma de decisiones de manera autónoma. Y para ello, una vez detectamos estos componentes esenciales, desarrollamos una página web y una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para facilitar que la persona se involucrara en este proceso de toma de decisiones. Eso respecto al programa de decisiones compartidas. Y respecto al programa de paciente experto, si queríamos lanzar un programa, evidentemente teníamos que, primero de todo, identificar cuáles eran los contenidos, temáticas y conocimientos que ellos querían compartir en las sesiones, cuál tenía que ser el perfil ideal tanto de los participantes como del paciente experto, que más adelante os explicaré qué es, cómo tenía que ser el diseño de este programa para dar solución a estos contenidos y a todo lo que querían compartir y cuáles eran los beneficios potenciales. Y evidentemente, una vez habíamos hecho todo este bagaje, implementar el programa, que aquí Esperanza sabe que el COVID nos ha fastidiado, pero bueno, somos imaginativos y siempre buscamos soluciones. Metodología. Esto empezó en 2015-2016, con un subgrupo de población de Gerona, evidentemente pasamos el CEIC de la población, 27 participantes, 4 grupos focales, análisis del contenido temático, triangulación y análisis independiente por pares. ¿Qué les preguntamos? Pues bueno, ¿cuáles son vuestras demandas de información y de conocimiento? ¿Cómo debería ser este programa de paciente experto para que no nos lo imaginemos nosotros, sino para que sea el ideal, para que sea provechoso para vosotros? Y ¿cómo tiene que ser este proceso de toma de decisiones compartidas para que vosotros os podáis implicar activamente en el proceso? Metodología, como hemos dicho, un estudio cualitativo, personas con esclerosis múltiple, sobre todo una muestra propositiva donde lo que buscamos es que las personas pudieran atender estos grupos focales y la máxima diversidad, tanto en edad como en género, para buscar esta máxima variabilidad del discurso. Queríamos dar voz a todos los posibles participantes que podían ser al final los objetivos o el público diana de estos programas. Los grupos focales fueron formados entre 4 y 8 personas, acorde con la bibliografía, y lo que buscamos al final era la saturación de la información. Paramos cuando no tuvimos ninguna información nueva o no había más información relevante en el último grupo focal.
Los resultados, como hemos dicho, evidentemente participó gente más mayor, gente que ya tenía un bagaje que poder aportar a los programas y representatividad de hombres y mujeres también. Estos son los contenidos esenciales respecto a la toma de decisiones compartidas. Nosotros tenemos una media de diagnóstico de 30 años. Como os podéis imaginar, esta gente ya nace con la tablet y con el ordenador debajo del brazo. Lo primero que hacen es dirigirse al doctor Google, que es lo que prácticamente hace toda la población joven, y el problema que tenemos es siempre el mismo. Información no contrastada, no actualizada, no suficiente y sin el suficiente rigor. Con lo cual, lo que ellos buscaban era soporte para acceder a la información realmente relevante. Cuando yo tengo que elegir cuál es el tratamiento que tengo que buscar, coincido prácticamente con lo que encontraron ellos. Primero de todo, lo que querían saber es de los tratamientos que yo tengo disponibles para mí, cuál es su efectividad, cuál es la frecuencia que me lo tengo que tomar, cuál es la vía de administración, qué efectos secundarios tienen y, sobre todo, qué impacto va a tener este tratamiento en mi vida diaria. Y el último componente esencial es el rol que la persona decidía tomar. Nos encontramos ahora aún un pool de pacientes importantes que deciden tener un rol pasivo. Pero deciden tener un rol pasivo porque realmente en la mayoría de los casos no saben cómo activarse para cambiar este rol a un rol mucho más activo. Y todos han considerado esencial el apoyo de los profesionales sanitarios para navegar en todo este proceso. Esto fue en 2015-16, en 2017-19 operativizamos los resultados. Muy bien, hemos identificado qué es lo esencial para ellos, para realizar esta toma de decisiones de manera activa, vamos a poner a la práctica, junto con la Agencia de Calidad de Evaluación Sanitaria, con estos 3 elementos que veis en el lado derecho identificados, empezamos a elaborar todos los resultados, pero no los elaboramos solo los profesionales sanitarios. Hubo un panel de profesionales sanitarios, hubo una población de Gerona y una población de Barcelona, y en rondas consecutivas estos elementos que ellos habían identificado se fueron operativizando y incluyendo en esta página web. Y además, una vez se realizaron, conseguimos el aval de la Sociedad Catalana de Neurología, conforme todos los resultados y toda la información que había era información acorde con la evidencia científica existente. Estas son las publicaciones. Se ha publicado en el Canal Salud de la Generalitat de Cataluña la herramienta, se ha publicado en el Canal Salud del Departamento de Salud la página web. Hay un primer artículo con las primeras pinceladas de resultados y estamos hoy, si no me equivoco, vamos a hacer ya la submission al Journal of Clinical Nursing, que es una revista de primer cuartil, con los resultados ya definitivos, con lo cual seguimos pedaleando. Pero aparte teníamos también el programa de paciente experto. El programa de paciente experto, estos son los resultados cualitativos. Primero de todo, ¿qué consideráis vosotros esencial compartir en estas sesiones para apoderaros de la situación de salud? En la primera categoría veis todos los elementos que la población que participó en los grupos focales identificaron como esencial para apoderarse de la situación de salud. Además, identificaron el perfil ideal de los participantes, el perfil ideal del paciente experto. El paciente experto es una persona que lleva ya muchos años con la enfermedad, que ha sido capaz de hacerse dueño y señor de su enfermedad, sabiendo identificar los síntomas, cómo manejarlos, cómo acceder al sistema de salud. Pero ellos además identificaron los criterios que tenía que tener este paciente ideal, identificaron el diseño que tenía que tener este programa, grupos pequeños, que se les permitiera participar, con lo cual el guión no fuera un guión estricto y rígido, sino que fuera un guión flexible, ¿vale? Y los potenciales beneficios. Cuando yo interactúo con gente en mi mismo proceso de salud, dejo de sentirme un bicho raro. Soy capaz de normalizar mi proceso de salud, mejoro mi calidad de vida y mejoro mis conocimientos, con lo cual me empodero. ¿Qué identificamos respecto al programa de paciente experto? Pues que bueno, las necesidades y demandas, como siempre, el conocimiento adecuado para yo poderme apoderar de mi situación de salud y sobre todo adquirir habilidades para poder desarrollar esta gestión de mi enfermedad. El diseño del programa permitía dar solución a estas necesidades que ellos habían identificado, teniendo en cuenta en todo el proceso a la población diana. Nuestros resultados, revisando toda la bibliografía existente, estaban de acuerdo con la bibliografía y esto se publicó en el Journal of Neuroscience Nursing, me parece que fue mayo de 2020, de este mismo año.
Pero como decía Esperanza, el COVID nos hizo polvo. Nosotros íbamos a presentar un proyecto en el CEIC, un proyecto que iba a ser presencial, de tú a tú, y tuvimos que cambiarlo todo de arriba abajo. Hemos presentado un proyecto en el CEIC que ya ha sido aprobado, donde todo esto se desarrollará, pero se desarrollará de manera virtual, y somos el primer proyecto de paciente experto del Departamento de Salud que utilizará esta metodología virtual. Esperemos que los resultados nos acompañen y, si todo va bien, a mediados del año que viene podemos ya estar enseñando alguna cosita, con lo cual nos adaptamos a la situación pandémica que tenemos hoy en día. A todo esto hicimos un tercer proyecto muy pequeñito, incluyendo a un panel de expertos de Gerona, de Lleida y de Barcelona para desarrollar 3 vídeos que proporcionaran recursos visuales que poder incluir en las presentaciones o en el material que el paciente experto utilizará durante las sesiones. El primer vídeo era ¿qué es la esclerosis múltiple? El segundo era el tratamiento integral. El tratamiento no es solo fármacos, sino es cambio de conductas, cambio de hábitos, adquisición de estilos de vida saludables y muchas otras cosas más. Y el tercero es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como persona con esclerosis múltiple para mejorar mi enfermedad y mejorar el pronóstico de mi enfermedad a lo largo de mi vida? Estos vídeos ya han sido publicados, contamos con una ayuda del Consejo Social de la Universidad de Girona de 5.000 euros, en el tiempo en que estamos no está nada mal, y bueno, algún día espero tener más de 8 minutos para poderlos compartir con vosotros. Con lo cual, como conclusiones, las necesidades y demandas van directamente relacionadas con la alfabetización en salud. Alfabetización en salud entendida como el conocimiento necesario para desarrollar la motivación de implicarme en mi proceso de salud y adquirir las habilidades para hacer esto de manera efectiva. Y apoderarme de lo que es mi proceso de salud, que en este caso es la esclerosis múltiple. Y al mismo tiempo, el fuerte que han tenido todos estos programas, hemos hecho codiseño, pero codiseño desde el inicio hasta el final, desde el momento en que planificábamos nuestras intervenciones, hasta el momento en que las elaborábamos, hasta el momento en que las implementábamos en la vida diaria. Si nosotros queremos tener intervenciones que realmente den solución a las personas que tienen esclerosis múltiple, no podemos hacer otra cosa que incluirlas en todo el proceso en el que desarrollamos estas intervenciones. Y como hemos dicho antes, pues bueno, en la discusión de todos los artículos veréis que los resultados que hemos encontrado están acordes a la bibliografía existente, pese a que hay aún puntos que la bibliografía y que nosotros mismos no hemos conseguido encontrar el consenso necesario. Esta es la bibliografía que he utilizado en esta presentación y, por último lugar, os invito a conocer el CENCAT. Vall d'Hebron no es solo materno-infantil, general y trauma, sino que hay un cuarto hospital que tenéis aquí al lado, que os invito a visitar el día que queráis, que nuestro objetivo es siempre intentar mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y que tenemos un equipo del que me siento inmensamente afortunado de poder formar parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ya está. ¿Alguna pregunta? Gracias. Primero de todo, felicidades por el trabajo y por todo lo que entendemos que hay detrás y más en estos momentos. En relación con el programa de las decisiones compartidas, porque en relación con el paciente experto has comentado mejoras de calidad de vida. Entonces, el impacto de esas decisiones compartidas, ¿no?, que imagino que sobre todo tienen que ver con los tratamientos y las posibilidades, porque en la esclerosis múltiple realmente el impacto, ¿no?, de los tratamientos es importante. ¿Qué mejoras? O sea, ¿hay mejor seguimiento, hay mejor adherencia? ¿Cómo medís esa mejora de compartir las decisiones con los pacientes? Hay 2 herramientas básicas para poder medir la utilización del programa. Uno es básicamente el número de individuos que realmente entran a utilizar esa herramienta, que es como el indicador básico de si una herramienta es útil, es una herramienta que se utiliza en la vida diaria, con lo cual estamos obteniendo ahora todos los indicadores desde 2019, cuando presentamos la segunda versión, hasta la actualidad, cuántos usuarios han accedido a esta herramienta y, sobre todo, ha sido una herramienta diseñada entre Girona y Barcelona, pero cuánta utilización ha habido en las diferentes unidades del territorio. Tenemos unidades en Tarragona, tenemos unidades en Lleida, tenemos unidades en todas las demarcaciones de salud de Cataluña. Queremos ver en qué punto estamos. Estamos analizándolo ahora, con lo cual no te puedo ofrecer resultados, los publicaremos. Y segundo,
hay un test validado. El Shared Decision Making 9 Items es un test que se puede pasar al principio del proceso de toma de decisiones compartidas y al final, para valorar, 1, la satisfacción con el proceso y 2, la implicación del propio individuo. Ahora mismo estamos utilizando ese test validado a los pacientes que, una vez se publicó la herramienta, han utilizado o han participado de ese proceso y espero lo mismo, una vez tengamos analizados los resultados, poderlos compartir con vosotros. Yo personalmente me he visto sorprendido porque sí que me han dado resultados preliminares. Evidentemente, donde más utilización ha habido es en las poblaciones que hemos lanzado la herramienta porque somos los que más difusión hemos hecho. Pero sorprende que ya empieza a haber un incremento de la utilización en la región sanitaria de Lleida, en la unidad que hay cerca del Arnau, y en Reus, que también tenemos un pequeño centro de esclerosis múltiple, con lo cual, bueno, va despertando interés, se va empezando a utilizar y empezamos a recaudar todos esos resultados de uso de la herramienta, con lo cual, de momento, satisfechos. Espero poderlos compartir el día de mañana. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias. Pasamos a otro tipo de investigación o de resultados de investigación, que es el impacto de un programa asistencial, de un programa de mejora en la unidad. Raquel Tapia, ella es enfermera enfermera clínica de la unidad de ortogeriatría del Hospital de Traumatología. Y cuando tú quieras. Mira que bien, està ahí. Bon dia. En primer lloc, donar les gràcies a l'organització per haver-me convidat a presentar el nostre projecte de recerca elaborat a la tercera planta de l'Hospital de Traumatologia. Em dic Raquel Tapia i actualment estic treballant com a infermera clínica en el pacient fràgil amb fractura de fèmur. Us vinc a presentar el projecte que hem titulat amb el nom d'Efectivitat del programa Interrupció Zero per reduir les interrupcions durant la preparació i administració de medicació, estudi pilot. Uy. ¿Qué he hecho que no va? Perdón. Le noto aquí, ¿eh? Siempre pasa en los directos. Sí, sí. Si no, pasamos a la siguiente, sí, que es virtual. Ahora, menos mal. Bueno, problemas del directo, ya sabemos. Sí, a veure si és veritat, que ara funciona. Bueno, el grup investigador estic jo com a IP i com a investigadors col·laboradors, les meves companyes, infermeres també de professió, Teresa San Clemente, Consuelo Álvarez i Esperanza Zuriguel. Aquest és un projecte que no va rebre cap finançament, però sí l'acceptació per part del CEIM de l'Hospital de la Vall d'Hebron al març del 2019. Vam iniciar el projecte en la unitat a l'abril d'aquell mateix any, 2019, i va finalitzar en l'anàlisi de dades a l'octubre del 2019. La justificació de l'estudi, comentar que el procés de preparació i administració de medicació és un procés prioritari en l'activitat assistencial de la infermera de la unitat. La infermera que prepara i administra la medicació habitualment és interrompuda i aquestes interrupcions poden generar errors de medicació. Aquests errors de medicació són un risc per a la seguretat del pacient
al marge de tot això, hi ha una manca d'evidència més sòlida envers les intervencions per reduir les interrupcions durant el procés de preparació i administració de medicació. L'objectiu del programa va ser avaluar l'impacte d'un programa amb multiintervenció per reduir les interrupcions que rep la infermera durant el procés de preparació i administració de medicació. Això és l'objectiu general. Com a objectiu específic, era determinar la freqüència d'aquestes interrupcions després de la implantació del programa Interrupció Zero, determinar la freqüència d'interrupcions en funció de l'horari i descriure la percepció i la satisfacció de les infermeres en relació al programa i en relació al procés de preparació i administració de medicació un cop implantat el programa. La metodologia va ser un estudi d'intervenció pre i post sense grup control. L'àmbit d'actuació va ser la unitat d'hospitalització de la tercera planta de traumatologia, que és una unitat on s'atén pacient de cirurgia traumatològica i ortopèdica adult. Els participants van ser les pròpies infermeres d'aquesta unitat assistencial amb un mes o més d'antiguitat, amb un contracte permanent o eventual. I la grandària de la mostra van ser de 30 professionals que va coincidir amb la totalitat de la plantilla. La intervenció que vam aplicar va ser un programa multiintervenció Interrupció Zero, que es tractava d'una sèrie d'intervencions recollides de la millor evidència disponibles i adaptada al nostre entorn de treball. Les van dividir en 5 grans categories. La primera era la formació de l'equip d'infermeria, que anava des de l'ús de les pròpies intervencions, a la gestió de les interrupcions, a l'equipament del carro, entre altres. Com a segona categoria teníem la informació a la resta de professionals, tant de la unitat com els que venien de visita, informació del tipus d'on havien de dirigir les seves consultes i que durant el procés de preparació i administració de medicació no es podia interrompre la infermera, la reestructuració de les tasques de la unitat, la més llamativa va ser les trucades telefòniques, és a dir, la gestió, de les trucades telefòniques, no em sortia la paraula en català. Després, com a eines visuals en quarta categoria, vam ficar unes armilles de color groc, que les podem veure aquí, una cinta de color groc i negre que delimitava la zona de no interrupció amb un cartell indicant aquesta mateixa zona, i com a cinquena categoria teníem la informació tant a pacients com a familiars i cuidadors a través d'un tríptic de forma individual i a través d'una cartelleria a l'entrada de cada unitat, tant a les zones sanes com a l'aparell. Les variables que vam recollir van ser variables sociodemogràfiques com l'edat i el gènere, variables relacionades amb el perfil professional, que era experiència professional, el torn de treball i el tipus de vinculació laboral, dades relacionades amb les interrupcions, que era origen, motiu, horari, número i lloc de les interrupcions, i la percepció i satisfacció de les interrupcions. Vam utilitzar dos instruments, un que era un qüestionari de percepció elaborat ad hoc i per recollir les interrupcions, un checklist d'interrupcions també elaborat ad hoc. El procediment van recollir dades sociodemogràfiques de perfil de professional relacionades a les interrupcions i de percepció i satisfacció abans i després de la implantació del programa Interrupció Zero. Les consideracions ètiques el consentiment va ser de facto pels professionals que van participar i vam aconseguir l'aprovació per part del CEIM de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'anàlisi estadístic va ser un anàlisi descriptiu univariant i un anàlisi comparatiu pre i post amb la prova de test student. El programa va ser a l'SPS versió 21.0. Com a resultats, què vam obtenir? Com a característiques, els resultats relacionats amb la mostra vam obtenir que el 77% de la mostra eren dones davant del 23%, que eren els homes, l'edat inferior a 40 anys un 67% i edat superior o igual a 40 anys un 33%. En quant a l'experiència professional, eren equitatius, inferior a 10 anys un 50% de la mostra i igual i superior a 10 anys d'experiència professional el 50% de la mostra. El torn de treball, el torn de dia representava el 60% de la mostra i el torn de nit el 40% de la mostra. Com a contracte eventual teníem un 43% tenien un contracte eventual i un 57% un contracte o interí o fix.
En quant als resultats que tenien relació amb les interrupcions, van recollir un total de 839 interrupcions en la mesura preprograma distribuïdes entre origen i motiu, 494 per l'origen i 345 pel motiu. Després de la implantació del programa Interrupció Zero, vam aconseguir una reducció sense ser estadísticament significativa de 38,4% en quant a les interrupcions relacionades amb l'origen i vam aconseguir una reducció que sí va ser estadísticament significativa de 47,8% en les interrupcions relacionades amb el motiu. En quant a la distribució per l'horari de treball, de les 839 interrupcions recopilades en la mesura preprograma, 572 corresponien en el torn de dia i 267 al torn de nit. Després de la implantació del programa Interrupció Zero, vam aconseguir una reducció estadísticament significativa del 51,3% en les interrupcions relacionades en el torn de dia i una reducció també estadísticament significativa del 22,8% en les interrupcions relacionades en el torn de nit. De forma més específica, comentar que el tècnic auxiliar d'infermeria va ser el principal generador d'interrupcions en la mesura preprograma seguides de la pròpia infermera, generant com a equip d'infermeria 203 interrupcions en la mesura preprograma. Després de la implantació del programa, vam aconseguir una reducció que no va ser estadísticament significativa de 44,8% en aquest grup i després l'altre grup que va suposar més interrupcions va ser la família i pacient, generant com a entorn del pacient 149 interrupcions en la mesura preprograma que després d'aplicar el programa Interrupció Zero vam aconseguir una reducció sense ser estadísticament significativa del 15,4%. Per acabar, comentar que com van demanar les infermeres la seva satisfacció, se la van demanar prèvia a la implantació del programa i posterior a la implantació del programa. El que vam aconseguir va ser, amb la implantació del programa Interrupció Zero, una millora de la satisfacció de les infermeres que ens van puntuar un 6 o més, el 70% de la mostra, com una bona satisfacció. A diferència que en la mostra preprograma només el 40% de les infermeres ens van donar un 6. La rellevància d'aquest projecte a nivell assistencial va ser que vam aconseguir una reorganització de les tasques millorant el flux de l'activitat durant el procés de preparació i administració de medicació, amb la qual vam millorar la seguretat del pacient al disminuir les interrupcions, vam fomentar la seguretat en la unitat i en la resta de professionals que venien a visitar-nos i vam millorar la satisfacció de les infermeres del procés de preparació i administració de medicació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Muchas gracias. La doctora Carreras. Les meves paraules primeres són de felicitació per la feina i també d'agraïment per aquest increment de la seguretat pels pacients, que és molt evident. La meva pregunta fa referència a si hi ha una vinculació entre el projecte Jo Innovo, que es va presentar fa un parell d'anys, que crec que també anava d'això, d'evitar les interrupcions, i si aquest treball és el primer treball que posa ciència, números, dades, a aquest projecte que era més abstracte. Contesto jo? D'entrada, el projecte que va presentar el Jo Innovo va ser les companyes de pediatria, que sí que és veritat que tenia l'objectiu era el mateix, reduir les interrupcions de la preparació i administració de medicació. El que passa que aquí a l'hospital hi ha diferents formes de preparar la medicació. Allà a pediatria prepara i administra la medicació, prepara l'administració com en unes habitacions i el seu projecte que van presentar a l'Innovo es tractava d'una llum vermella que quan elles estaven dintre preparant medicació es posava en vermell. Elles ho van passar a través de l'Innovo i aquest projecte ho vam fer nosaltres a la tercera planta a través del CEIM de l'hospital com a projecte de recerca, no ho vam presentar. I sí que és veritat que la seva forma de fer els va funcionar molt bé allà a pediatria, però aquí a nosaltres no, perquè nosaltres no preparem la medicació amb un quartet tancat, sinó ho fem a peu de llit, amb els carros d'unidosis i era més complicat, no teníem opció. Bon dia.
i felicitats. Gràcies. Aprofito per aclarir una mica aquest tema. Arrel també del juny 9 i de la presentació que es va fer per les infermeres de pediatria i respecte a el que diu la Raquel, que n'hi ha diferents formes d'administrar medicació depenent també de l'estructura física dels serveis assistencials. Sí que, i de fet, estem pendent també en aquest paron típic del Covid, de portar-ho a terme per continuar implantant, perquè hem vist tant en una manera d'administrar com en l'altra els resultats positius que tenien, perquè també arrel del Joint Novo les infermeres de pediatria van fer un estudi posterior per veure quan se'n va implementar la llum vermella quin efecte tenia i com estaven, quins resultats tenien i si eren beneficiosos al final o no. Vam veure que sí, també, i llavors el que sí que vam veure és que n'hi havia diferents formes de preparar la medicació depenent de l'estructura física. Llavors, la intenció és portar-ho a terme i si hi hagués encara una altra forma més, però totes envers aquest benefici de millorar la seguretat del pacient, perquè hem vist que té impacte en les dues formes, però la intenció. De fet, ho tenien com els dos projectes zero de millorar. Van ser paral·lels, un a través de l'Innovo i nosaltres a través del CIM. Però sobretot el que és la diferència fonamental és que l'estructura física ha marcat molt en com implementar una o l'altra. Molt bé. ¿Alguna más? Y ahora ya por último tenemos que presentar una presentación que es virtual porque la ponente por temas personales no ha podido estar aquí. Es Esther Navarro, creo que estaba preparada ya. Sí. Bon dia a totes i a tots. Soc l'Esther, infermera de la unitat de cronicolitis ulcerosa d'aquí de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I bé, aquest any col·laboro a la jornada d'una manera diferent, com diríem que ha estat aquest any, i és que ho faig a distància perquè per problemes personals avui no puc ser aquí amb vosaltres, però estic encantada d'explicar-vos els resultats de la nostra recerca. I si hi ha alguna cosa, teniu algun dubte, al final de la presentació trobareu el correu i també el Twitter on em podeu localitzar i us puc resoldre tot allò que necessiteu. Tot seguit iniciarem la presentació. Com tots sabeu, perquè l'any passat ho vam presentar, el nostre grup el que volia mirar és les competències que teníem les infermeres que cuidem els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal en posar en pràctica la deshabituació tabàquica. Us presentarem els resultats preliminars d'aquest estudi. Disculpeu, cosa està al directe. L'equip investigador està format, és un estudi multidisciplinari. Treballem infermeres de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Podeu veure els noms de les companyes investigadores. Les entitats finançadores en tenim dos. Tenim el PERIS, aquest últim PERIS que s'ha concedit, i la tercera beca Janssen de GTI que es va concedir l'any 2019. Vam passar el CIIC amb aquest número de referència i la durada aproximada d'aquest estudi, d'aquest projecte, serà d'uns 2 anys. Com tots sabeu, perquè jo crec que ja ho he explicat un munt de vegades, el consum del tabac és el factor més ambiental millor caracteritzat que afecta la malaltia de Crohn. Augmenta la predisposició a patir la malaltia, per tant és una cosa que hem de tenir en compte. Disminueix la qualitat de vida dels nostres pacients amb malaltia de Crohn i té un impacte clarament negatiu en la història natural de l'evolució de la malaltia. Quan hem estat treballant sobre quin impacte o com creien els pacients que es realitzaven intervencions de deshabituació tabàquica, només el 21% del personal sanitari realitza aquestes intervencions. I, curiosament, en alguns estudis hem trobat que només en el 0,9% ho fan
les infermeres. I és curiós perquè precisament a les unitats que cuidem els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, la figura de l'infermera és una figura cabdal per la seva cura. Concretament, no sé si ho coneixeu, però la intervenció de deshabituació tabàquica o la intervenció mínima de deshabituació tabàquica que hauríem de fer tot el personal sanitari quan estem amb un pacient, que seria la 5K, que és una mica el mínim que hauríem de fer tots quan ens trobem a un dels pacients, seria analitzar i anotar si el pacient fuma, aconsellarem d'una manera personalitzada i ferma, apreciarem o, de fet, el que farem és valorar si el pacient té ganes de deixar de fumar i quin grau de dependència presenta, ajudarem el nostre pacient i acordarem i programarem seguiment. El nostre objectiu, com ja us he explicat, és explorar les competències que tenim les infermeres que cuidem a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal en deshabituació tabàquica. I específicament, per això us he explicat el de la 5K, volem determinar quin nivell d'aplicació d'aquesta intervenció mínima de deshabituació tabàquica tenim, identificar aquelles àrees de millora que detectem o que tinguem les infermeres que cuidem els pacients i descriurem, també intentarem descriure les possibles barreres per portar a terme aquesta intervenció. Per això vam decidir fer un estudi descriptiu exploratori, transversal i multicèntric. Exploratori perquè no hi ha recerca en aquest camp en l'àmbit de la malaltia inflamatòria intestinal. La població d'estudi són totes aquelles infermeres de l'estat espanyol que cuiden a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i la mostra que agafarem, que no és per això no s'ha fet càlcul de mostra perquè és un estudi exploratori, seran 10 infermeres de pràctica avançada, 10 infermeres d'hospitalització i 10 infermeres d'hospital de dia. Els criteris d'inclusió per tothom seran que tinguin entre 21 i 65 anys, que aquelles infermeres que formen del grup de l'IPA estiguin a unitats acreditades i després el criteri d'exclusió és que no cuidin a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Per realitzar aquest estudi el que vam fer un quadern de recollida de dades que vam utilitzar a la plataforma RedCap i es van recollir en els 3 hospitals, es va fer arribar el qüestionari i també vam aprofitar la reunió del grup de malaltia inflamatòria intestinal de l'any 2019. Les variables que tenim d'estudi, la variable principal són les competències en deshabituació tabàquica, en el qual treballem amb 2 instruments, el qüestionari CABO i el qüestionari d'aplicació 5K. Després, si parlem de variables sociodemogràfiques, recollirem edat, gènere, tabac, nivell d'estudis. Després fem les variables individuals de la professió, on recollirem l'any d'experiència professional, quina situació laboral tenen i, finalment, variables relacionades amb la formació. I aquests 3 últims grups de variables ho vam fer amb un qüestionari ad hoc. A nivell estadístic farem una descripció de les variables, tant les quantitatives com les qualitatives. El nostre valor de significància estadística és un valor P inferior a 0,05 i hem utilitzat el paquet de programari SPSS 21. A nivell de protecció de dades, seguim les normes del Parlament Europeu i del Consell que es van dictar el 2016 i a nivell de consideracions ètiques tenim en compte les declaracions de Helsinki, les normes de bona pràctica clínica i en aquest cas el full informatiu i el consentiment informal vam agafar l'opció de consentiment informat de facto si contestaven en el qüestionari que els hi exposàvem. I els resultats preliminars, que això era el que veníem avui a explicar, doncs majoritàriament, gairebé el 100%, treballem en hospitals públics i concertats, el qual ja era d'esperar, i tan sols un 60% de les infermeres encastades dediquen un temps complet als pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Aproximadament l'edat mitja és de 40 anys, el 52% de les infermeres encastades no han fumat mai i un 11% són fumadores.
I per això he posat noies, perquè gairebé amb un 98% són dones i només un 2% són homes. A nivell dels coneixements, a nivell de les competències, doncs la veritat és que hem quedat bastant sorpresos. El 80% de les infermeres encastades no tenia formació, no té formació específica en deshabituació tabàquica. En el CABU, que recordeu que és un dels instruments que utilitzem per valorar les competències, hi ha diverses categories i només aprovem en compromís, és a dir, hi ha 6 categories, és bastant llarg d'explicar, però tan sols aprovem en compromís i aprovar justet, és a dir, que tenim molta feina per fer. I si parlem o ens centrem en l'aplicació de la intervenció 5K, només s'apliquen les 3 primeres d'aquelles que us he descrit i tampoc d'una manera majoritària. És a dir, aconsellem, analitzem i apreciem o valorem les ganes o la intenció de deixar de fumar, però ens quedem aquí. Per tant, ens queda molta feina per fer. Rellevància del projecte en relació a l'impacte clínic-assistencial, claríssim. Primer, una conscienciació, que de fet això ja ho hem començat a fer, conscienciació del dèficit de coneixements en aquest aspecte en el propi col·lectiu infermer, és a dir, no érem conscients del poc que estaven formats per realitzar aquesta intervenció. Després, visualitzar en quines parts d'aquestes competències tenim millora, podem establir estratègies de millora i, per tant, el següent pas, i és en el que ens trobem o el que començarem ara al gener, és que planificarem estratègies per millorar les competències del nostre col·lectiu. I tot, evidentment, enfocat en la millora en la salut dels nostres pacients. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra atenció i per qualsevol cosa. Sabeu on trobar-me a la unitat de cronicolitis ulcerosa o aquí en el correu del navarro@ubebron.net. Gràcies per tot. Molt bé. Pues aquí damos por finalizada la primera mesa.